Suri orao je jedna od najimpresivnijih ptica grabljivica koja se može naći u Crnoj Gori. Ova ptica je simbol snage, slobode i prirodne ljepote. Suri orao naseljava planinske oblasti Crne Gore poput Durmitora, Prokletija, Sinjajevine, Komova i Lovćena. Najčešće se nalazi u stjenovitim klisurama, strmim padinama i prostranim otvorenim područjima gdje ima dovoljno prostora za letenje i lov. Prisutan je u nacionalnim parkovima poput Durmitora i Biogradske gore, gdje su mu obezbijeđeni uslovi za opstanak. Raspon krila surih orlova može dostići i do 2,3 metra, što ih čini jednim od najvećih grabljivica u Crnoj Gori. Težina odraslih ptica se kreće između 3 i 7 kg, a ženke su veće i teže od mužjaka. Perje je tamno smeđe, sa zlatnim nijansama na glavi i vratu, što im daje prepoznatljiv izgled. Imaju oštar vid, 8 puta bolji od ljudskog, što im omogućava da uoče plijen s velike udaljenosti. Suri orao je vrhunski lovac. Hrani se uglavnom sitnim i srednje velikim životinjama poput zečeva, glodara, ptica i mladih srna. Povremeno se hrani strvinama, što je važan doprinos ekosistemu. U lovu koristi izuzetnu brzinu i preciznost. Može postići brzinu od preko 240 km/h kada se obrušava na plijen. Suri orlovi su monogamni i biraju partnera za cijeli život. Njihova veza je simbol odanosti i zajedništva. Gnijezda prave na nepristupačnim liticama i stablima. Gnijezdo, poznato kao ergela, često koriste više godina i stalno ga obnavljaju. Ženka polaže 1 do 3 jaja, a mladunci se izlegu nakon 40 do 45 dana. Roditelji zajednički brinu o mladima. Suri orao je zaštićena vrsta u Crnoj Gori, a njegov lov je strogo zabranjen. Suri orao igra ključnu ulogu u ekosistemu jer pomaže u kontroli populacije manjih životinja i uklanjanju strvina, čime doprinosi očuvanju prirodne ravnoteže.